Paftai ili lausunga le fufonga o le fiafi molo ua vanoa e ia te au le whaaloalo ma le awa e tūla ia i luma o le pa ia o le tua whapea fo i luma o le Malo ua fia mai ala le tue o so leo i pa ia ma Malo u whapea na o na fi mai ai o la whapea na o na wala watu ma le nganga whaaloalo e tu sai fo i masau tō whinga i lea fia finei o la tātou o i luma o le tua e ala i le tātou sauninga. Le asol nei na whaia i le li tātou te oli mo fia fia ai. Tātou whaatasi lea fia finei ono le lofa o le tua pe meil whai salamo. Na o fia fia ina wala tau whai mai i a tātou o i le whale o Iova. I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. O maia, ia tātou alalanga fia fia ia Iova. Ia tātou alalanga i le papa o le tātou o le tanga. Ia tātou o atu i ona luma malavi inga. Ia tātou alalanga ia te ia i pese. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud in the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol his name with music and song. O le a tātou pepese i le vi inga o saunia e leo whai pese. Wala watu ma le awa ma le whaaloalo ia tātou tūlai, tātou amatalotu. Mātou atua, a le atina e la uafio le fale ngā lulu e fua i mātou. A le leo e la uafio le ai mātou te mātala fua. O le ua mātou atua i ma le ava ma le whaaloalo i uluma lo mātou te mā. Mātou wala ulia whaaloalo la uafio e ala i loa nganga pa ia. Fio mai a nganga pa ia ma lau whaunga fōu, ai le ngata o lo mamalu lo mātou atua. Na ia maalia i lau fio upo mātou ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto. Aivi ia lau fio o le mātou wala au lea i lau fio. E ala i le suafa malu o le mātou ali o Yesu Keriso. Amene. O le a tātou toi vivi, ia mwhai o nā lala mai. O le a tātou toi sauni e tātou te toi vivi i le tua. O le a fiafi lava o vi inga. O le a fiafi o le nganga whaftai. Ai o le vi inga i le tusipese, le kalesia, e whakasā, tōru se lauwhi tasi i le vi inga o le a tātou toi vivi ai i le tua i le awhiawhi. Nei o le a tātou tūlai fo i e wala watu ma le awa ma le whaaloalo tātou vivi i le tua o tūlai.
whaitawina o le awhionga pa ia le atua. O le whaitawina o le whenga inga tuai, o le awhonga ina le sunga e te wati popi e te wati. O na saso ai lea ma le whaitawina o le whenga inga fou, o le awhionga toi o le sulusulu lina e sera, o ia le o le awhonga ina. Ma le whaalolo lava. Whaitawina moa whionga pa ia le atua, o le amo mai lea le whenga inga tuai, i le tusi al profeta Tanielu. Tanielu, lona mta upo e iwa, whai upo e luasfulu, se ia whangata mai whai upo e luasfulu ma tolu. Tanielu, lona mta upo e iwa, whai upo e luasfulu, se ia whangata whai upo e luasfulu ma tolu. Whafonga o le au whaitawina. O lo utau tala atu, matasalo, matau atu au angsala. Ma le angsala o lo unu o Israelu. O lo o whai fo'i lo ai oi lumo le alii lo o tua, mo le maunga pa ia o lo o tua. O lo utau tala lava i le tatalo, ua pai mai a te au tangata o kāpiri elu. O le na ulua i loa i le whaalinga. O lo o lele whatali se mai le tu la o le taulanga fiafi. Na ia o mai, ma ua tau tala mai e te au, ua whapia mai, tani e lue, ua usau nei a o tia te oi, e te poto ai. Na amata ina o whaatonga o na o mai ai lea o le polo inga, i le ua o usau e whailoa tia te oi. A wā ua lofa tele ina oi, o le nei, ia e iloa le upu o mawhauwhau i le whaalinga. Today's first reading is from the Old Testament, is taken from the book of Daniel, prophet Daniel. Daniel chapter 9, verse 20 to 23. Daniel chapter 9, verse 20 to 23. And it reads, I went on praying and confessing my sin and the sin of my people, pleading with the Lord my God for Jerusalem, his holy mountain. As I was praying, Gabriel, who I had seen in the earlier vision, came swiftly to me at the time of the evening sacrifice. He explained to me, Daniel, I have come here to give you insight and understanding. The moment you began praying, a command was given, and now I am here to tell you what it was. For you are very precious to God. Listen carefully so that you can understand the meaning of your vision. Lua folfolanga, mau maltusi mo moa Paulo ya Timoteo, ilona mta upo e lua. Se folfola ina mai le fai upu mo moa se e whapau mai le whaa. Mo moa Timoteo lona mta upo e lua, fai upu mo moa se e whangata mai le whaa. O le nei, e moa i mea uma o te apo ai atu ai, ia whaia o lenga, matatalo, ma whaatonga, ma whawhitai mo tangata umalawa. Mo tupu mo i lato uma ua iai le pule, ina ia tātou no nofo ma le le atu vale ma le file mu, i le ami o tua umalawa ma le ami o matango fie. Ua o le mea le leilea ma le maadia i luma o le atua lo tātou whaola. O le fina ngalo ina ia whaola ina o tangata umalawa, ma ia o ina i loa le leile upumoni. Second reading is taken from the first letter of Paul to Timothy, chapter 2, verses 1 to 4. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 4. I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives, marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. This is the word of the Lord. Whaatai mo le whaitauino le awhionga pa ia le tua, o se whamalosi mai le awhionga pa ia le tua, a uma lea
o na whapena lea o na tātou toi vivi I le tua ia whai u tāru sanga o le tātou te talo mo le sosoani le tua. Lo mātou tua, mātou whaaftaia I lau whiong pa ia I le fuifua I lau whio e whaia le me te whinangalo iai. O lea mātou te wala au tuai mo lau whaunga te talo mātou loto e te whetalai tai to tasi a te mātou. Ai le ngata fo I lea o manuia o mātou tai. Mai mātou uma, au ai a mata mai maungai o lava ia I mātou o manuia o Samoa. Le ngata fo I lea o le lalangi mātou te manatua fo I, au o lau o fio o le tua o le tua e tali ma whaafafonga I te talo I o le mātou wala. Au lea mo le whaamanuianga o lau fiong pa ia o mātou whalonglongo e ala I lo suafa Yesu. Amen. O le ua whapena o na whaafafonga le mamalu ma le pa ia I tusi e lua. O le tusi o le whianga inga tuai, o le tusi mata upu o Tanielu. You have heard a reading from the book of Daniel chapter 9, and it talks about the response of God to prayers with humility. And therefore, the theme is humility and dependence of God. Ole, fe au lea po se, a vea I lea fiafinei, e whapena o na taula iai o se manatu, o le loto maualalo, ma le whaalangolango I lea lofa fua o lea tua, e tātou titalo. Ai le ngata fo I lea o taimi umalava. O le loto maualalo, ma le whaalangolango I lea lofa tu noa o lea tua. Humility and dependence on God's grace. O lea u whaafonga o whaitawina le tusi o Tanielu, o le mata upo e iwa, o whapena o na whetalai lea tua, e ala I le angelu I a Tanielu. Na e te talo lo Tanielu, whapena o na ngā ioio le langi. Whai mai ia le tusi o te toe wha lau tua, o lo au tau tala ma te talo. Ma tau watu a uang sala. Ma le anga sala lo nu o Israelu. O lo fai foi la wai o I luma o le li I le tua. Mo le maunga o lo tua. O lo tau tala lava I le te talo. Ua pai mai I a te au le tangata o Kapirielu. O le angelu lea le tua le awhi au le tua. O le na u lua I loa I le whaalinga o lo o lele whaataalise mai I le tūlea o le tūlanga o le awhiawhi. Po o le taimi o taulanga o le awhiawhi. Ia o le o tātou whaatasi le taimi o taulanga o le awhiawhi. O le taimi fo I le ana whaongae e Tanielu e te talo ai. Ae o maile angelu po le whiau o le tua. Na ia ai oi. Ma o mai ia tau. Ma whapea mai Tanielu e. Ua o saunei. E a o ia te oe I le poto ai. Ma amataina. Na amataina u whaatonga. O na o mai leo le polo inga. I le ua o sauai. E whaai loa mai I a te oe. A wā lofa te leina oe le tua. Ole, tusi lea po le tusi whaitau lea. Ole tali lea le tua I tālo sanga I ave le loto maualalo I luma o le tua. Ole o iai le whaatua tua o le tangata le nei o Tanielu. Ai, e whapena e momoli an te talo I le loto maualalo. I went on praying and confessing my sin and the sin of my people, pleading with the Lord my God for Jerusalem, his holy mountain. As I was praying, Gabriel, whom I had seen in the earlier vision, came swiftly to me in the time of the evening sacrifice. He explained to me, Daniel, I have come here to give you insight and understanding. The moment you began praying, a command was given, and now I am here to tell you what it was, for you are very precious to God. Listen carefully so that you can understand the meaning of your vision. O le tala le ale, angelu na mai mo le whiau. O na o mai fo la ia le whianga inga fou, o le tusi fo ia leisi tangata talo.
o tusinga Danielu o ia e longa i le tatalo. O le anapongi ma le tatalo. Ai, fai mai le tala le tusi Danielu e to tuli ma tatalo e whaasanga i Yerusalema. Fai mai fo le tala le tusi Danielu, fai mai e whaatolu on tatalo. Ina ua o popuanga i a Danielu, ua whaasa on tatalo i seisi atua, fai mai wati li ai le o toanga o Danielu e tatalo e peo na masani ai. E mai fai la Paulo, ila tusi, ilo natali i fale anganga o Timoteo, o le o lo tausia se kalesia, fai mai, o le nei, e mua i mea uma o te apapo i atuai, i a whaia o lenga, matatalo, ma whaatonga, ma whaafitai mo tangata uma lava, mo tupu, ma ilato uma i le pule, ina ia tātou no nofo ma le le atu atu vale ma le file mu. Ile a mio tua umalava, ma le a mio mātango fie. Awa o le mea lea e maalia i luma o le atua lo tātou whaola. O le fina ngalo, ina ia whaola ino tangata umalava. Ina ia oo, mai loa le upumoni. O le fautuanga lea leisi tangata talo ilo natali i wha lea nganga o lo ngalue fo i tutono le ka lesia to anga le tatalo. Ma wha avasenga iai vaenga o le tatalo pei fo i o nou tau si le fia. O vaenga lava ia na wha penao na wha o ngā mai o tātou tua a. O lo o muli ai fo i sa mua. Mua tātou manui ai. I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God, our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. Onai manatu nei o le launga. O le loto mawalalo, ma le whaalangolango i le alofa o le tua. Ma le whaatua tātou te oa i luma o le tua le tatalo. O le tatalo fo i lea, po le tātou loto mawalalalo, e talianga o fia i e tātou upu o le awhionga pa i a le tua. Ma mai le whetalai ngā Yesu, i le mareko su tasi whai upe luas ma le wha, o le mea lea o te whai atuai i a te utou. O mea umalava tau te ole mai ai i a o tau te talo, i nā whaatua ia o le a maua o tau, o na whaia lava lea mo o tau. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. In Mark 11:24. Le ala ua tātou vaai ia i le talia le atua i le tusi o Danielu, ono Danielu e tatalo ma le loto mawalalo. O Danielu wa masani le loto mawalalo. Loto mawalalo i lumo tangata, e loto mawalalo i lumo tai, e loto mawalalo lavaia. O lona soifua lea. E ola il tatalo, e tala noa il tatalo, ma le anapongi. E ola loto mawalalo le nei au auna o Danielu. Le ala ua tali ai le tua, ai ave iai pe ole ave fe au ole tua ole angelu o matua faali lava ele angelu ia Danielu. Mo sina tala la tite winga ia Danielu na o silfia na ave ese fa tangata tau mai saita lo no Israel, the current state of Israel. That's where he was, and he was taken captive by Nebuchadnezzar the king. Na taimi ile sawanga o Israelu ono leola leusta. O leola leusta I fo yo Israel. Sa ia Israel le taimi o le. Lua afmaltolia o kitopa. Ai la unga se tasi o li faifi au Israelu. Ma fato ese mo lo natunu. Pe lava o falongo ele te talo le Danielu. Ma fato ese o se fo I o lo natunu. Ma fato ese o le atunu una filifilia I le tua. Ai ona ua le whaalongo I latou I profeta, ua le whaalongo fo I latou ma whaalolongia le fionga pa I le tua. Lea lana tupu ai fo I le vaenga lea ua aveseina I le tua o tangata mai Israelu. E ala I le whaonga ino Nebuchadnezzar. Fai mai la e o I Danielu I papelongia.
na wa silafia il ne taimi pe tu sol me lo ya Iraq. Pe was fulfilled to sanga. Daniel was taken captive from Judah, Israel at the moment. At the age of 17, he was still a teenager to the current Iraq or Babylon by King Nebuchadnezzar. Fai maila na tau nuul tamanei ai ua uma o na whaapena o na oina o ia e o na matua i le tala e winga i le atua. A oa o le tama e tusa mo na ala awa a matua e le tea e se ai lava. O upu ia o le whenga inga tuai ua masani e tangata Israelu. Train up a child in the ways of the Lord, for when they grow up, they will not depart it. O masani tanielu o le tatalo, o le anapongi, ai sa whapena fo ona ia maua le avano e wha onga ai ia onga Papelonia. O se va inga whangita fo i lea ona e sau e masani o le ngangana e pelu, ai o mai a onga i le ngangana wha Papelonia. Ai vai mai tala tuspa ia, he excelled in the science of the time. Nga makua sili atangelu. Ele ngata e tatalo e anapongi a e tō anga i le aonga. Whaaftaitele lava i le tua i le mata upu a onga. I o le tasine o tangata tula i atu whaaftai i whaonga ina o auna whai a onga. Le o la e sa vai i nā teime lai titi i a whaaftai le lofa le tua mo whai a onga. Whaaftai pule ngā onga. Whaaftai i le tau mawhai o tātou tua a. E o mai lava le taimi nei wha malo whaaftai. O le lofa le o le tua. E wha malo ngā lue. Wha malo. E to tele nisi o wha pena o lo o tau wha au penga ina pea. A wale fina ngā lopa i o le tua. You are training the young Daniels for the future of this nation and also for the nations of the world. E tele na ua le wha o ngā ina o loutou au ma le memorisia ma le afu pa'u i le whapena i le au unanga i le ofisa o nga whamalo whaafta. Ia pa statou pati i le tua e whapenga. O le vi inga o le tua e vi ia le tua. Ona o le afu sisina o ta mama tina sa ma ta maia whaia o nga o lo whaawau pea e ofisa o nga whamalo lau fionga il minsta o. Lea lau whai mai tātou ta talo mo tātou tai. Ona e sa wi fo imanui o tatou. Se fulu fitu tau sanga ai wa onga le tamal nei. Ele ngata fo ilea. Ai wa amata o ngai loa. E ui lava o le tangata mai sa yuta o le tama mai isala elu. Ai wa amata o na amana ia ona o le tangata te talo pea. Ua wha ngā inga o ia o se tangata inga lua i te tonu o le malo. Ele inga lua i se kalesia. Ele o iai fo i se tustusinga whapeo na la unga atu leo o ia i le motu tangata po se kalesia. He was an administrator in government serving kings, and according to records there are 4 kings. He served under the 4 kings. A mai vai la, ia tātou pe a whatustusa iai, e iai la tau o lo whapena o na lala mai, o lo e au auna ini nofua inga, e o vātu ma le lua tolu, whapenga onga o lo wola te talo ma lo au auna i le tua. Te le sila sila i ngisi vaenga, ai ki sila sila i le tua ma lo na whingalo, whamalo whaftai. Ai o mai la le tani elu mata upo iwa. Fai mai ia tusinga ai su e fo ila fiong pa ia le tu. Petu sa wavarus funto sanga. Daniel chapter 1, Daniel was a teenager by Daniel chapter 9 that we have read. He was around 80 years of age. Valu se fulu tau sanga o lo o au auna pea. Ai ua wha ino fo inga. Lua no fo inga tangata Papelonia ma le lua, ma le tasi o leisi o Metai, ma le leisi o Persia, leo tatu ta uangei o Iran. Au au na ali tangata nei e ngo i atani elu. Ai o le winga o lana au na au mamaile ngalue, to tuli o na vai ma whaftai i le tua, whaatolu le aso o au na ia. Oni manatu whapena ona, ave ia ise whamamafa. O le manatu mua mai le Timoteo e lua mua e o le wha lea sa whaitawina. O le tusi a Paulo ilo nātali i whalea nganga o Timoteo,
lo uma lava to telefo Timoteo na matanga lue o la titi lava ia ia fai lava ma fa tonu ai umane o se tangata mawa ele fa nga ina ele tua o le nei tama fa malo fa aftai ile ave o fa nau e fa penau na fa nga ina ele tua o fia lava le vala au le tua. Wherever the 7 mountains they may belong to is God's calling. It could be in a family, the mountain of the families. It could be the mountains in church. It could be in church. They be called to church. Or it could be education. They could be called to work and serve in education. Or it could be in government. They could be called to serve in government. Or they could be called for media. And they will serve well in the media. And they report honestly in the media. Or they could be called to sports and entertainment. That is also the part of the calling of God. But they will excel because it's a calling of God. If I penai manui ai ona o le vala au le tua. Or they could be called to commerce. 7 mountains. They could be called wherever they are. God will prosper them wherever they are. Fa pena tani elu, ile mena vala wina ai o ia le vala wina o ia tutonu le lotu. Ai sa vala wina o ia tutonu le malo e ngalue, ile malo. Hafu soifua, ai taluai o na sosoani le nganga pa i o le tangata i olo le tatalo, le umanuia im tato. Wa umayai ni ala fua mo tatalo, umayai ala fua mo tato tatalo ai le ngata fo ile o le anapongi. Manatu e lua, toi foi mai lava il manatu le mo fa mole. Fai mai le tala polo. I urge you first to pray for all people. Ta talo mo tangata. O le fasiling saulo ma fau. Fa fengo talo mo kanga ta uma lava. Pray for all people. O se vaengo le tali e fa pea. O le isi vaengo. O le au ngā tonu wa leo to ngā fono talo ngai. That we can enlarge the coverage of our prayers. When we come together in one agreement, your prayers and our prayers become mighty power in the hand of God. E wha o ngā ina e le tua lau te talo. E maiso le awhia whinei. I le whio maisu mai tala mai ao e wha o ngā ina e le tua talo. O leisi vaenga e whisosoani fo i te talo mo tangata malawa. O le wha pēnā. Ona wha o ngā talo lo ta umail tu spaia. Fai mai Paulo ya Timoteo, fai au lenga, matatalo, ma wha tonga, ma wha whitai mo tangata malawa. We thank everyone. Ia la fua lo wha sino le tu spaia. Ia malona toru le awala e ma whai ai ona tātou wha lau tele le tatalo le na o Samoa le na o wainga ai tatalo mo tangata uma. E au fi ai ma laulangi atoa le fesoa soani le anganga pa ia. E ala le fisosoani le ngā pa ia le mawhai o na tātou tala noa ki talo, le mawhai o na tātou ki talo, e au noa ma le fisosoani le ngā pa ia. Roma e walu whai upe luas fulu ono, e wha pia fo le ngā pa ia, o na fisosoani mai ilo tātou vai. A wā tātou te lei loa me te tau o na ole atu ai ma le tusa. Ai peitai o le nganga. O le nganga pa ia lea. E whautua o ia mo tātou le oi e le mawhai o na talaina. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray as we ought. But the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words to utter. E fesosoangi le nganga pa ia tatou. O le manatu lona lua, pray for leaders. Vai mai le tala na Paulo i lang tusi ia Timoteo. Ta talo mo tupu mai latou uma o iei le pule. Ina ia tatou nonofo, ma le le atu vale. Ma le file mu le a mio tua umalava. Ma le a mio matango fie. Ma le a mio matango fie. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. Alona winga, le tioa o le fautuanga, ele o se fautuanga, o le fatonunga, tātou te tatalo. Le tioa, tātou te tatalo, because God wants us
to live peaceful life, quiet lives, marked by godliness and dignity. Manatulon tolu, peo la Paulo ya Timoteo. Fai maile fai upe tolu, sa fai tawina, awa o le mea lea, e maalia I lumo le tua, lo tātou faola. This is good and pleases God our Savior. Fai mai e maalia a tātou te talo I le tua. E malie fo I le tua, I te talo. Mai tani elu e iwa fai upe luas fultolu, na amataina, au wha atonga, ona o mai ai lea o le polo inga. O le tala lea le angelu ya tani elu, na amatainga au polo inga, au wha atonga. It means when you intercede, when you come with humility, when you pray with heart to the Lord, humble heart, the instruction came to me. That's what the angel said. Ona o mai lea o le polo inga, ile ua usawai e whaailoa atu ia te oe, ua lofa te leina oe. The angel says, Daniel, you are beloved. E maliele, nei whamtalanga. The moment that Daniel prayed, heaven moved. The moment that Daniel prayed, God responded. Na tali mai lava le tua le teimi lea. Wa sila fia le tua. Mea lai le loto tani alu. Ua tali, ai tapa le tua ilana au auna le angelu. Ave lo le tali ya tani alu. O le ase winga moa. Ua moa o le whaatonu tātou te tala. Mai seifo e fia le tua e tātou te ola te talo. E fia le tua ia te au le ola te talo. Lua e ngā ioi le langi, pe o aua a le langi o angelu. Pe a e te talo ma o te talo. Tolu, e alofaina e le tua le tangata te talo. O le upu le fai mai o le alofaina e le wha Samoa. E wha fonga mai lava e le wha Peretania. I le New Living Translation fai mai, Daniel, you are precious to God. Ai o le New International Version fai mai, Daniel, you are highly esteemed by God. O le New King James Version fai mai, Daniel, you are greatly beloved of God. E lo loto tele le alofa lea o le tua I le tangata leo tanielu o na lona o la tatalo ma le loto mawalalo I luma o le tua ma luma o tangata. Highly beloved of God, highly esteemed of God, greatly loved of God, because he is a man of humility, not only with the horizontal part of the cross, the horizontal beam of the cross, but also the vertical beam of the cross. Between him and God, he is humble at heart in approaching God through prayers. E ola loto mawalalo, I le whapena I le vāmatangata o na tai, ai le ngata fo ile o uso tua whawhine o mātua tuangane, ai le vāmale tua, e loto mawalalo lava I atanielu. O le manatu mulmuli, manatu e wha. O le whina ngalo leo le atua ina ia whaola ino tangata umalava ma ia o ina lelei I le upumoni. E alalan tātou te talo mo tangata umalava, ma te talo mo tātou tai. Ma te talo I so se tuai ngā te talo wa au maia e re tuspa ia. Whai mai, o le taunu unga, o le whaola inga o si o tātou tunu. O le whaola ino a, talo o mātua, mātua o mātua, o le whaola ino le lalolangi atoa. E le ngata I Samoa au te talo o Samoa. E a fia I le lalolangi atoa I au te talo. Ma whaola ina le atunu le nei peo na umai e tua, o le atunu e whaavai le atua le tamā, le atua le alo I Yesu Keriso, le atua le anganga pa ia. God, our Savior, wants everyone to be saved and to understand the truth. What is truth? O le ale mea moni, le whai mai ai le whiong pa ia le tua. Mai ia le, tuso Ioane o le whetalai ngā Yesu, o au nei o le ola, o au nei o le ala, ma le upu moni, ma le ola. O whetalai ngā ia Yesu, o au nei o le ala, ma le upu moni, ma le ola. E le alo atulava se tasiri tamā pe a le ui mai a te au. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
That's what Jesus says. Ole tala lea Yesu, olang whetalainga ia, o ia o lau pumoni. Lea la whai mai ai, ele angelu i atani elu, wa o sau foi, e o mai le upu e moni. Na, ole upu moni, wa mai ale angelu i atani elu. Ole upu moni foi o tau e Paulo i lona atali i whale anganga. Ai ole upu moni foi e whaasino i le tuspa ia. The written word, le tusi na tatou amata mai e lava, e tatou tua ai, leo mai o missionary, ma wha Kerisiano ina Samoa. Ai o Yesu fo'i o le upumoni. Jesus is the word, the personal word. Jesus is the written, scripture is the written word. E ie le visota inga o le tuspa ia o lo tatou whaongaina, ma Yesu Keriso. The scripture, the written word is the written word. Jesus is called the personal word. The Holy Spirit conceived Jesus, and the Holy Spirit offered the scripture. E ia le fesota inga uma lava lea o mea uma nei e fesota I fo'i ia la whaleanganga ia le tusi pa ia le tua ma le tatou whaola o Yesu Keriso. Whai mai le whetalainga Yesu. I am the way and the truth and the life. No one comes to me, no one comes to the Father except through me. O le whaola tanga lea. O le taunu unga fo'i lea. O le finangalo le tua ia whaolaina o lātou tangata. A umana whaolainga, there is such process called transformation. We are saved by the grace of God, and then there is transformation. Wha malo whaftai, o lo tupu pea ia le vaenga le o le ngā luenga le nganga pa ia mo tātou. O le wha malosi lea mo tātou. Wha ia le waise se whafonga mai le TV. Ai te le talia Yesu e vea mali ima whaola. Oro taimi le nei e te wala awa ia Yesu. O ia o le li o le olo Samoa. There might be people tuning in from overseas and who have not received Christ. Christ is the way, He is the truth. And there is the only way to the Father. That's what He said. And that is salvation. O le taunu unga leo le tusia Paulo ia whaolaina I tātou. Le te o whetalai le tua e ao o na tātou te talo mō tangata uma. Tātou te talo mō tātou tai. Tātou te talo mō le ao le malo, o le fono sui ao, sui tōwhia. Le ngata fo I leo le pāle mia ma le kāpeneta. Le ngata fo I leo sui o le pāle mene. O tātou tai fo I te tonu I vaenga uma o le malo. Le ngata I nā a o le private sector fo I tātou te talo mō lātou. I company tuto tasi. O I lātou fo I tai. Manatua fo I matai o nuu mā la whanga. Manatua I a tātou talo. Whaafitai fo I whaapitua fo I se talo mo le awhionga le main star. O a onga. Ia le ngata fo I leo le pa ia ma le mamalo main star. Ona whai mai le awhionga pa ia le tua. Ta talo mo tai. Ta talo mo I lātou lo I le pule. O la talo. Ta maa whaafitai I lo sosan mai. Whaafitai tele lava lo mātou tua. Ia I lawa fia pea lo vi inga. O la upu ele fo I fua e whaia le mea te whinangalo ia I manuia fo I le mea te awina atu. We thank you so much, O God, that your word will not go back to you void, but it shall accomplish all that you wish, and it shall prosper in the thing whereto you send it. O le atatou toe vivii, I le vi inga e ivas fulu malelua, tali mai lava wha mole se o toe tilo atu tātou porkalame. Wha mali atu. O lo o iaia tātou tāru sanga. Se toe tilo tu lava il porkalame. Ia o sta ia il porkalame na mai wha mole po I se kopi na o ia lea. Ia o nai ele tātou pese, o le tātou vi inga e pei ona pala watu, o le vi inga iwa sulma lua I tono le tusi pese, po le tusi o vi inga, a le ekalesia e whakasa o le a tātou toi vi ia I whafo I le vi inga o le tua. O na so o lea ma tātou te talo, o te talo e pei ona iai, o le te talo le whaftai, a fionga mulpola, e le ngata fo I lea, o le talo le whaatua senga, whangamalama, ia ma le tatalo fo I mana onga ia sunga I penesa whaumui se iuli.
ai ole a tātou tūlai, tātou vivi i le tua. Puno mailo wau. Leo te ine tātou se talo. Vi ia lava oe lo mātou watua. E whaavavau oe. E matautia, e ofofongia. E le masuesu e ina e se tasi lo wha maoni. Malawa mi o tono. E i fotu li vai uma. O tupu mali isili. O malo ma tunu. E tau i le aso ma le aso. E fai pesenga foi i lo suafa. O le matalasi o lo wanga le lei e ala i fofoanga. O mea umana e faia. E tele i faia i lo poto ma lo mate sau. O le lau ele ma mea ola ua iai. O le sami ma mea ola ua iai.
O le vani monimo ma manu felelei. O le la, ma sina, ma fetu. Ua tu mata manga fo'i le taimi. E susulu mai ai lunga o le funga ele eli. Ma eo le matango fie. Ma eo lo wha maoni. Ma eo lo walofa tau siva atele. I soi fua o au na nei wa mawhai o na mātou toi o whanga poto poto. I la lo ifo le malu o le nei whale. Mātou te avatu o le vi inga, o le whaafetai, o le whaamanu i la o fio. E sula ina ai, ma aila o ina ai, pati pati ai lo wanga le leia te i mātou. Ma eo le sili ese o au ngā luenga mamana. I soifua au na filifilia i totono o vaenga o aonga. O e o whai mo mātou taitai, po o tai ulu o matanga luenga. O pūlenga o le tawhatolu o aonga. O sui ofisa sili, ofisa sinia, ai maisele lava loa o au whainga luenga uma. E vi ia i pea lau o fio e whavavau. Whawhitai lau a fionga pa ia. Ua whaile masulu i o mātou vaea o le malamalama i o mātou wala. E au ngā ea o ai e whaatonu, e whaapoto ai i mātou. I lau ami o tonu e peiona e fola ina mai. Whawhetai lau whaamalo longa. I le awhionga i le ao le malo ma le masiofo. O le taitai o si o mātou watunuu. O minista, o sui minista o le kapineta. O whaipule o le palemene. O Samoa atoa. Ai maise i mātou nei to tonu o vaenga o awaonga. Whawhetai to mai ma ngawaa. Wa e whaanga waaina ma wha upenga inai o mātou tangata. Mātou te tautu ai i le whiau tiu te mga luenga. Ua e wala awina lo mātou wola mātou te ngālulue ai. Au wā se manuia o alo ma whanau o Samoa. Whawhetai au whamanuianga i totono na i o mātou ainga taito atasi. E le ngata i manuia o le tino nei. Ai whaapea manuia i la le anganga. Whawhetai lau tala le lei ua whaatala le lei nai si o mātou watunu nei. O lo maua i pē i mātou le file mui o mātou loto. O le whamalo longa i o mātou tino. Ai maise o le whaamausali ina ma le whaatoatoa ina. O lo mātou wola whaatuatua i la ua fio. Pe alu le nei a fiafi tama o mātou whaafetai a la ua fio. Pe ta ia le lilo i le lanu ai lea. Ai watau lava o sina i longa ai lo mātou wanganga whaafetai atu i ate oi. Ona o mea uma wa e saunia ma e tapena ina mo i mātou o lau whanau. A o le lau tua o nā mea uma. O le taulanga e tase ai awhena saunia e lo walopele Yesu Keriso. I lunga le sātauru. Mo le whaamanga loina i mātou o leo whanau se se maanga sala. Awa le tamalo whai. O le nāla mātou taulanga whawhetai i lawa fio. E tui nā atu mo mātou loto ato atoa. E whai ai ai lo whina ngalo. Ono o Yesu lo mātou wali. Le atua mi o tonue. O laua fio lava e tonu ma sao atu atua au wha masinonga. E whai afua le mātou i fonga. O i mātou lava o se atu nuu o le fotuanga māsisei. O le au o mātou to ele whale anganga i o luma. Ona o tū ma mionga mātou te whaatino ina pēr. Ele tusa malo fina ngalo. Mātou te tatalo ai ma le loto mawalalo.
alofangia e la ua fio, whaamangalo si o mātou atunu o Samoa. I o mātou se ma ngasala, ua avea mala e punitia ai au whaamanuianga I lo mātou wola. Whaamangalo Samoa mo na tangata. I mea ua mātou whaale tonu ai. Lo mātou le sa vavali au poloa inga, matausi au tūla fono. E pei ona whaailoa mai au wafionga pa ia. Ua mātou le iloa ona whaatino le alolo whaatu inisi o mātou uso a tangata. Olo o mo o mia so o se au nanga. Pe a whai foi. Ua pito tasi lo mātou wa ai. Ua na oi mātou lava ma mātou whanau ma a inga. Ai ua ngalo ai ona mātou manatu ai. I le o mana o mia lau fisua soani. Whaama ngalo I lo mātou wala le usiusta I la ua fio I le telo taimi. Ina ua whaasili tu ina naunga ma whawhiawhianga o le nei o langa. Ai ngalo ai le wala au na e wala au ina ilo mātou whaatau waa. Whaato ese I la ua fio le atua. Ona o lo mātou le whaalangolango atu I la ua fio. Ai o lo e alofa ina pea I mātou I le alofa e sili ona atu atoa. O lo mātou le whaamoe moe atu I la ua fio. Ai ua mātou manatu lava I lo mātou poto ma lo mātou I loa. Ma ua avea mala ua sala e se ai o mātou wala mai la ua fio. A manatu fo I lo mātou wha maua lulunga ma lo mātou wha sausili isi o mātou uso tangata. Ua avea pea lea mo mātou vai inga I lo tātou vāno no fuai. Ma ua avea mala mātou te si ai pea le tā I la ua fio. I aso fai soo. Le atua alo fai. Mātou whātou ese atu I la ua fio. Ona ole vai o lo mātou wola tatalo. Mala mātou wola le sa ili atu I ua fionga pa ia. Ai ua mua na manao o mātou loto I mea whaawhiawhio le nei lalolangi. A manatu fo I lo mātou wola whaafōlinga, lo mātou le whaamaoni, whaapea lo mātou tau mawhai e whaoa lo vi inga le telo taimi. Alofa le ali ie, whaamangalo ma whaapale mai, I o mātou vai inga. Ia e alofangia la mātou tapua inga I le nei afi. Ia o ngā pea le maniwa Iesu ke risolo mātou whaola. E whaamama, ma whaamangalo ai I mātou walau whanau. Ma ia toe avatu I mātou I le mafutana ma whanwhana ma la ua fiu e whaavavau. A ua foi e te ave e sea le angangapa ia mai a te I mātou. A ia whaapupula, ma whaasusuru mai pea le malama mātou te savavali ai pea I wala. Ma ia o mātou I loa, ona mātou fo I atu I la ua fio. I le sala mo moni ma le whaamaoni. Ona o Iesu wala tuai la mātou te talo. Le atua sisili e se lo mātou tamā. Ma Iesu ke riso lo mātou alii ma le whaola. O le atua oe o ananafi, o le aso mātai au. O le nāu e o luma la mātou whaafetai. O le whaamanu ma le whaanetanga. E sula I naileanga le lei o lau o fio. Ai le ngatai lea, o le mātou whaato e senga. A wawa mātou talitonu. O le mātou I fonga nei, o se I fonga I lama po nai lumo lau o fio. Ha o le nei tū la, a vea ia lo whaatau waa. E momoli atu ai o mātou mana o ngai lumo lau o fio. Le atu ai lo mātou tamā. Wa e sila fia mai langi la mātou I fonga nei. O e wa avea mo mātou taitai wha ale malo.
O whaurulunga o le tawhatolu o awaonga. Whapea le loa loa tangata whaingaluenga. Ua mawhai o na mātou poto mai le nei afi. E whaanoa no manu i laua fio. A wāselu mana i manui o Samoa mo a tae au. Le tuaelo mātou tamā. Mātou te tatalo whaatau anau i laua fio. Se e alo whagia wa avea mataitai o le Malo. Ia maua pea la la tauto whawha ale atua. E mawhai ai o na taitai le Malo Samoa. Ina ia tangi ai lo na whaavai. E whaavai le atua Samoa. Ia fōa i fō i le tō whamanino. Ina ia tutusa tangata umai le vaai. Mau oa pe mativa. Tau aloa pe whaatau waa. Ai le ngatai lea. Ia sava vali ma le whaamaoni. I o la tau wala awina. Ia fōa i le Malo si le tino. A wale whaatino i no tiute whaataitai. O le Malo si ato atoa i le mawhauwhau. A wale ati ina e ino le Malo Samoa. Masona lumana i manuia. Ai sili ai le tamau a inga whaaleanganga. E mawai le oli lilo. Ma le file mu. E popo waisi o mātou atunu o Samoa. Le atu ai lo mātou tamā. Mātou te si iti atu whauru lungo le tawhatolu o awaonga. Malala atou fo i pito la au. Ia wha au penga ina pea i la atou i le wha maoni. Lo so mawalalo. Anga malu. Ai sili ai le alofa. Ia anga le leifo i la wafio. I le wha atino ino lātou tiute. Ai maise o lātou whai unga whai. Ina ia awana i whaia. Ona o se tau i maua. Ia pe ona o se e tau i ai. Mātou te tatalo tamā. Se e alofa. Fōa i le Malo si le tino. Mawhau. Ma le anganga. A wae le whai ngofie. Lo lātou wala awina. Tamā mātou te tatalo. Ma tui nātu i lumo la wafio. Le loa loa le mawhtanga i le nea fiafi. O mātou wa filifilia. E au nei te tono le Malo. Mo au whaamonianga i le tino. Mawhau. Ma le anganga. Tamā se e alofa. Ma fōai mai ai mātou. Le loto wha maoni. E whaatino ai lo mātou wala awina. Fōai mai le mālosi. Ina ia mawhai o na mātou whaatino ina lo mātou wala awina. I le mea e ngata ai. Tamā, fōa e mai ate i mātou le file mu, ma le ono sai. Ina ia mawhai o na mātou tali atu. I whaafi tāuli mātou te whaafisa ngai. Tamā whisoso ani mai, ma ia musu ina pēa i mātou. Ina ia o mātou whaatawa ina lo mātou wala awina. Ma ia sangi ai whainga whaavae mala fua. E lima taita ina ai a mātou ngā luenga. A wase manui o Samoa. Ai maise a mātou whanau lalo waoa. Le atu waelo mātou tamā. Mātou te tui nātu si o mātou atunu o Samoa. I ou a awa lofa, ma ou a awa ngaleleri. A wawa mātou i loa. Wa le toi whaingo fie nei aso. Ua i whale le matenga. I le tele o whala au whaasaina, wāwhi ai si o mato nei atunu. O le sau aina o whanau, whaapea tina i te tono a inga. O le whaatupula ia o solitu la fono, o le maua ai se nofo file mu i te tono a inga. Whaapea si o mato atunu. Tamā, se efesoso ani mai, na i o mātou i loa ma le mautinoa, e le o lau finangalo lea. Tamā se e musuia loto, ma nganga o e wa avea ma taitai o le Malo. Taitai o e kālesia, ma taitai o nuu. Ai mai se fo i le pito la au, a mātou o mātua. Na i o mātou tutu whaatasi, e whaailoa, ma whaamanino,
Le tā ua o le mawhitanga mawhanawhana I te tonu a inga. Ma le whailo atu o lau finangalo. Na ia tafi e sea ne winga I te tonu se o mātou atunu. Alofangia le tau whaiwi uai o le mātou savalinga le nei tau sanga. O vai tau fo ia whengo fia ai mātou I mala whaare nātura. Tama, se e whaapaolo mai pēau a olofa I lunga o Samoa. Ma ia whaatau mamao ni mala. Tau tai mai la ua fio. Ia mātou fuafuanga uma. A wā o le tangata, na o na fuafua, a whaataatia. Ai alese anoa la ua fio. E le mawhai o na whaatau nuina, ma manuia mātou fuafuanga uma. O le a mātou whaasau ni atu foi. E moli mauina le aso na soifua mai ailo walupele. O ia lava lea na ia tapena ina le whaaolatanga mo I mātou uma. Sau ina ia mātou langona, le loso mawalalo, ma le sala mo moni lumo la ufio, se mea manu, o maua le avanoa. Whawhetai le upu fola fola, tā pena ina e lau au auna. O se whamanatu, a o se whanguwhangu foi lea, I la mātou savalinga. Ia o mātou mana onga nata mā, watu ina atu I o luma. Aso hai matatalo leo leo al tangata lava ia. Ia whaia lava I ailo finangalo. Ai aua lava so mātou whatau anau. Ona o Yesu wa mātou tatalo atu ai nei. Amen. Whai uina le, sauninga nei po le mawhitanga, pa ia, tatalo, I le pese tātou te pepese ai ma le fiafia o saunia e le au whai pese. We conclude our service with the songs or the hymns. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works of thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Mole a tala whea ngai, ma whaun tātou tūla I tātou whaiu I le vi inga pei on saunia e le au. Tai.
talo whaiu, benediction. Umasenga luenga mātou whapeane. Awalawa na I ate I mātou lo vi inga. Awalawa na I ate I mātou lo vi inga, lo mātou atua. Aia fo iu malawa lo vi inga le tua pa ia le tamā le alo ma le nganga pa ia. Ma ia sanga whaanene ina le suafa, ue whaanene I suafa umo le suafa, o le mātou ali I o lo wala to tasi o Yesu Kiriso. Mātou te talo whaamanuia mo nai o mātou taitai. E ngata fo I lea whaamanuia sa moa atoa, whaapea tunu uma. Mātou te talo whaamanuia Israelu lo nuu nei filifilia e ui mai ele whaolatanga, mo nuu uma lava e au fiai sa moa. Whaamanuia le au pa ia ua poto mai, o le te talo lea e ala ia Yesu Kiriso lo mātou li. Ia whaamanuia o Jehova, mai ana tausi ia te oi. Ia whaamara malamaina Jehova o na fufonga I lunga ia te oi, malo fatu ia te oi. Ia whaasanga mai Jehova o na fufonga ia te oi, matu ina atu ia te oi le manuia. Ia I lunga ia te oi le alofa tu noa o le li o Yesu Kiriso, ma le alofa o le atua atoa ma le maafutanga whaatasi ma le anganga pa ia, ne Ia o le whaavavau lava. And now may the Lord bless you and protect you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord increase His favor on you and give you peace. And the grace of our Lord Jesus, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you always, evermore. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.